lokuthi mina ngitshotsha ukhiye mina ebuild it wena uboshela ukuthi ubulala lo muntu vele uma ubona mina uvela ubona umuntu ongambulala so yini esingayikhuluma wena nje futhi wena nje kuzo zonke izinto engaka ukhetha ukutshotha ukhiye yayibona so angiphathi ke uma uboshela ukurape ke ejele welele i-rape ayikho right uma uboshelwe yona qale idoxin nje ihamba nawo yini kwenzakalani mfethu awungichazela angithi manje baboshiwe bona bangaphakathi siboshiwe thina sisejele ngaphakathi asikwazi ukuvikela ingane zethu asikwazi ukuvikela omama bethu asikwazi ukuvikela izintombi zethu so thina manje sinalento ukuthi wena thina siboshiwe thina sithembe wena ngaphandle ukuthi ubhekelela abantu abakanjalo izingane ngoba kahle labantu amalungu omndeni ukuthi ayakini lolo lomndeni noma kulona but kodwa ilunga lomndeni lelo ohlukumezile lethe urape ingane wena thina ingane zesishiya ngiyambingelela kusayuye ukhulekana kaMthethwa lo namhlanje sizokhuluma ejele into eyinkinga engabonakali yebo ejele kuyahlukana ngokwegwebo ukuthi wena maximum noma minimum so lento le eba inkinga ejele ngayibeka nje ukuthi uyabona ejele uma uzohlala nomuntu ogwetshwe kancane wena ugwetshwe kakhulu for example mina ngigwetshwe 30 years mhlambe omunye uyafika ugwetshwe mhlambe u2 years so mhlambe uboshelwe nento engiyibona kahle ukuthi le abengafanele ngabe uboshelwe yona so le nto iyalimaza ejele iyenza umuntu efike no5 years egwetshwe wona ephume kunyuke kuze kufike ku25 years kwenziwa yini lokho izizathu salokho angithi thina la siyacasuka ukuthi thina siboshwe ngempela thina sigwetshwa o30 years nizodlala nela thina sithi masiboshwe niyadlala nina ngaphandle nenzani ngaphandle niyadlala nifuna ukuzodlalela la thina sigwetshiwe thina la so indlela lapha le nto leyo iyamandisela umuntu isigwebo bhuti uvusingane ngizoplant ifoni mina kuwena uyayizwa lonto ngizoplant ifoni mhlawumbe esiqameleni sakhe engena battery noma engena battery noma i-charge ngikhuluma nge-charge ngizoplant i-charge i-charge angeke ngoba ikhona inefoni e-chargeayo kufanele kufunakale phela so firstly bazokubamba ne-charge 6 months square sekufanele ani ngiyazi ngoba ngibeke le charge wena uzokhipha le phone yakho you understand le phone vele mawusu uyikhipha kwenzakalana another 6 months lokho sekwenza unyaka angithi uyabona u5 years u6 years manje uyabona ngoba ngifuna ukuthi wena ungaboshwe into engekho la ngifuna uze la unawe ngifuna ukulingane nami ngoba ngino 30 years ngifuna nawe uthole lo 30 years noma at least ube close to 30 years uyakhandelwa icala uyakwazi bakwazi bakhandela icala kakhulu umuntu engenzeka mhlawumbe endlini lenhlezi khona kunomuntu ogulayo for example uyagula noma ebulawa mayise ebulawile mhlawumbe ngendlela thizeni noma ngeke embulale physically mhlawumbe embulala ukuthi emfakele something ekudleni mayemfakela something ekudleni uyashona umuntu lo muntu mayishona ulele thathe beke eduze kwakho noma mhlawumbe kuthiwa hayi mhlawumbe kukhona ozompimpa ethi hayi ubani obade eshonile uthini ulokhu uzobani sesanyuka isigwebo liyaphuma icala ngaphandle mhlawumbe benzile futhi kube nobufakazi ukuthi wena ukwenzile lokho siyagwetshwa 25 years ukubulala umuntu hawu fika kanjani 25 years ukuthiwa ngenza u1 and 2 and 3 uyayibona lonto le mhlawumbe yini nje mhlawumbe bangakwenza ukuthi kubuze kube ubufakazi mhlawumbe yikho kubeka umuntu eduze kwakho mhlawumbe kuningi mhlawumbe bonke ubufakazi abangakwenza let's say wena une medication oyisebenzisayo ne le medication yakho mhlawumbe bazoyithatha beyibeka eduze kwakhe lo muntu then noma once waqala bazokubuzwa icourt isebenza ngento eyibonayo ngento kuyona yona ekhona ifike kanjani medication yakho kuloya and wena ukuleli site lo kuleli site ufike kanjani uyayibona lonto le futhi wena ukhona ukwaziyo wona ngalomuntu yini le fanele beyicingeke manje ukuthi wazini ngayo then walenza iphutha wageja enkulumeni yakho uyaboshwa vele sesiyanda nje lesigweba ngisho siyanda nje lesigweba suhlezi ngaphakathi so kahle lento uma uyibhekisisa ngoba ejele noma iliphi ngoba ijele nje thola ikhulu angithi la empangeni ijele elikhulu iqala kabusha so uma kuyiqala kabusha ngisho ungagwetha 3 months uyogcina iqala kabusha
uzohlukaniswa uyolala e-reception lapha ya eqala kabusha uzolala nomuntu ogwethe u25 years noma u-life sentence ongenanembeza futhi ukuthi manje yini akangayenza ejele ecabanga cha vele uyayibona impilo yakhe isesejele wena yakhe impilo ingaphandle ngoba uyayibona vele into yakhe incane yabo uyafika umuntu ethi hayi wena uzophuma manje ejele akufani abantu bebejele ukuthi uma uboshiwe makuthiwa 15 years kuthiwa uyohlala 15 years mabe kubona usuphuma ungakafika u15 years abantu bese bethe ucorrectional awusebenzi noma uhulumeni ugunyaza ukuthi abantu benze izinto ezirong akuhambi kanjalo ejele into eqedwe epolice station isala khona uhamba wena yebo nento yase police station kodwa esho ukuthi manje uyakwenye manje ingxenye yomhlaba engasahlangana nepolice station into yenze epolice station iqediwe angithi bebegcina edokseni bakugwebile manje suya ngapha manje bakholeshana ohlala khona so indlela okwenziwa lapha yabo ayihlangani nawe wena wa SAPS ukuthi okay lo muntu ngicela ukuthi nenze show ngoba egodi 15 years kubo 15 years lapha bafike benze lento lekuthiwa i-parole board bephathelene ila abantu abaphulelwa khona igwebo lanto bafuzwa kahle akukhona ukuthi uphulela isigwebo ngoba uwenza kahle ejele akuhambi kanjalo ejele ejele uyahlupha uhlupha une-parole board o CMC uyahamba uyochecka bekunikeze mhlawumbe unyaka bekutshena ukuthi okay wena bekubhalele phansi okay njenga kunalento ithikithi ejele elibhale wena nenamba sejele neminyaka yakho so lento le bakubhalela ke bona mhlawumbe usune date ukuthi bona bakubona uzophuma nini noma lapha phansi bayakutshena umuthi wa 10 years uzohlala u5 years noma uzohlala mhlawumbe let's say u3 years lo 3 years bayaqala bakhuluma nawe manje bakwenzisa ama program ama anger management ama psychologist yabo yonke lento le yebo khona uthi ufika lezo zinto uqala ngazo but nalapho bakubuka sebeqala manje sebeyochecka nefile yakho ke ukuthi hayi cha ubuyiphethe kanjani kodwa nje kuthiwa like ubungahluphi noma ubuhlupha and noma umuntu nje ejele bunganakeki i-parole board iyakunikeza idate it's either kumthetho wakho ejele ukuthi awuhlali isigwebo oboshwe sona uhlala uhalf waso so isigwebo uma u10 ezohlala u5 years uyaphuma lo muntu 5 years osayina ngaphandle kodwa ke mawulokhu uhlupha ke ejele lokhu uhlupha ke hayi abakuyeke uhlale khona uyahlala nje usidonza sonke size siphele 10 years ushaya njengobuso nakhona hayi ngoba usukushaya ngoba mhlawumbe ushayisa ukuthi bona bathi ngoba uyiphethe lapha angithi ngoba vele ungayiphethe lokuhlupha kahle kahle ngoba uhlupha vele wenze njani uzandisela igwebo la ngaphathi ejele zenyanga lezo 6 months ngaba bagcwale la kuwena 3 months kumanje yonke lento le so ugcina ke ejele usuhlala so uhulumeni lento lemangathiwa uyayilungisa mina ngokwami ngingasho ukuthi kufanele i-reception shesha kuthiwa ijele langakini elilodwa yilo lodwa leli likhona elikhulu but fanele ulale kulona bese bekukhiphela kulawa amancane nase reception abenze kanjalo i-reception akuba ukuthi okay 5 years kuyaphansi noma u3 years kuyaphansi uyabona then nizokhuluma ilanguage yodwa if uneminyaka omncane uma ngineminyaka emikhulu sizokhuluma futhi ilanguage yodwa so mina ngigwetshela ukuthi mina ngitshotsha ukhiye mina ebuild it wena ubosha ukuthi ubulala lo muntu vele uma ubona mina uvela ubona umuntu ongambulala so yini singayikhuluma wena nje futhi wena nje kuzo zonke izinto engaka ukhetha ukutshotha ukhiye uyayibona so angiphathi ke uma uboshela ukurape ke ejele welele i-rape ayikho right uma uboshelwe yona qale idoxin ihamba nawo yini kwenzakalani mfethu awungichazela angithi manje baboshiwe bona bangaphakathi siboshiwe thina sisejele ngaphakathi asikwazi ukuvikela ingane zethu asikwazi ukuvikela omama bethu asikwazi ukuvikela izintombi zethu so thina manje sinalento ukuthi wena thina siboshiwe thina sithembe wena ngaphandle ukuthi ubhekelele abantu abakanjalo izingane ngoba kahle abantu amalungu omndeni ukuthi ayakini lo lomndeni noma kulona but kodwa ilunga lomndeni leli oluhlumezile lethe urape ingane wena thina ingane zethu sishiya ngaphandle wena uyayilala wena ngaphandle kwemvumo yayo isuka lapho ke inkinga uyashawa and angikusho lokhu ukuthi ejele beke bethi inhlangothi khona uhlangothi angithi ngithina ngoba ngikhumbula ngeke ngakuveza phambili ukuthi la eNatal
most yamajele isebenzisa inhlanga embili isebenzisa 28 no 26 so kulezi inhlanga zombili umuntu oraphayo uma efithile wawongela kulolo lunye ngisho ukuthi ngicela ukulisho la kodwa wangena kulolo lodwa okungabi inkinga ukuthi ukhona engene ngerap akubi inkinga ngoba vele into nabo abahambe beyenze phambilini ehambeni kwesikhathi ngokwenombolo yabo so ke noma ngeke ngiyazi inombolo kodwa bayenza leyo nto leyo la so into kanjalo ke into eyenzakalayo ugcina lo muntu engashawa ke lapho ngoba usuke sefika endaweni eright vele la so cause ngoba inombolo yabo ikhona la ikhuluma khona izinto egunyaza ukuthi bengalala nabodwa so ngeke ngize ngiveze ke amahlaza abanye abantu ngoba zothi ngiyahamba la kuthiwa ngoba la khona usulungile manje thina kusiveza obala manje kwenze njani yebo so ilokho nje mfethu ngakusho hayi ngiyakuzwa mfowethu hayi bafowethu siyacela ukuthi nike ni subscribe laphana kwi channel umkhanya kude nisilandele ku TikTok nisilandele futhi na ku Facebook siyabonga.